Abantu ibihumbi n'ibihumbi bigaragambije mu murwa mukuru wa Gambiya Banjul basaba Perezida Barrow gutanga ubutegetsi. Barrow ubu avuga ko agamije kuzuza manda y'imyaka 5 nyuma yo kwizeza kuzamara ku butegetsi imyaka 3. Umuryango w'abaganga batagira imipaka uri mu bukangurambaga ku kibazo cy'ifatwa ku ngufu i Port Harcourt muri Nigeria. Mu buryo bifashisha harimo amatangazo kuri za radiyo zo mu gihugu. Umugore wa Visi Perezida wa Zimbabwe Constantino Chiwenga Mary Mubayiwa yitabye urukiko kumva ibyaha aregwa birimo magendu, iyezandonke no kugerageza kwica umugabo we. Muri Sudani ho abanyemari bafite icyizere ko igihugu cyabo kizakurwa ku rutonde rwa Amerika rw'ibihugu biha amafaranga imitwe y'iterabwoba, bavuga ko byabaye intambamyi ku bukungu n'ubucuruzi bwabo nyuma y'uko ingoma ya Omar al-Bashir ihirimye. Naho i Barasaba muri Repubulika ya Kongo hatangirijwe icyiciro cya 16 cy'iserukiramuco rya teatre ryibanda ku mbaraga z'urubyiruko.